Jitekeria ngurehere the legend, our senior Mlima yote Baba Tosh anasema kwamba anapenda mlima, lakini nikakataa. Bend naye DJ Jitekeria mugeithie thiini wa ritwa ria Mwathani Jesu. Muriega Mwathani arogocwo. Geithia mundu high five umwire no wageithio ni mpendwa. Ucoke uhurire Jesu ruhiro wega muno na ugiririe. Tondu tukire kurugama na murata witu Tikariuki na family yao na kumomiriria, no tuka kumomiriria na ithu tumongerere kieha. Riu nikio ndirarigwo niki nginya ndungigoca ndungiruga. Tageithia mundu high five umwire tokira kahora utekurehe roho waku mboeka guku. Rugama na iguru tugoce hamwe ithuothe. Bas one oguo tugoce twi hamwe ithuothe twire Ngai witu ni mutwenderi maundu mega. Githio tuo tukinyetie hau. Githio na ni tuo uginyetie hau. Ginya ndera nera kirima mauga ati ni kia ngima mukendiga ndinyika. Githio mutirokire. Riu githio tageithia mundu haivu omwire tunarambwa pamoja. DJ weka wimbo pamoja. Twende. Hora rohero igoro. Igoro. Kanisa wapi shangwe na vigeregere. Kana sema ni anadwamwe na kona tekenu. Liria maundu makwa maragithie wega. Nawe Ngai niukenaga riria ngugacira. Munyenderi maundu mega. Peperusha mikono juu sana. Wapi makofi shangwe na vigeregere. Nina ndumiriri ndirenda gugukinyiria. Gugwatwo ni kirumi niria wihokaga mundu na wamweterera ngagigucondora na niaguteithagia. Kila mtu makofi ya juu. Wapi shangwe na vigeregere. Kana kanini kera bone nyina kauge ndari kuo. Nako gakauga mamie kuono gire njuge ndari kuo. Ndaugaga ndari kuo. Ngakwĩhithagira. Ndahora ndia thimu.
Wapi duru ya Regina? Wapi makofi ya Regina? Muhore irohiru wega. Hora kinya peni getha irohiru wega. Mere marathimo. Ikarai thi. Mere marathimo. But don't try this at. Amor na kiheo. No wana meko inaga na Beni. Beni erogamithĩtie haha ũguo. Tondũ nĩ aramenya angĩgeria gwĩka mũtwe ũguo no kinya ekũnyua mara moja. Ndũgathiĩ kweheria thaburia atĩ wĩke ũrĩa Regina egwĩkaga. We na thaburia na thitobu mũko mwena ũmwe. Na thank you Regina. God bless you. God bless you. Ninaona viongozi wameanza kuingia. Tafadhali ukihamishwa kiti kwa sababu they were booked for our leaders, usikasirike. Sawa sawa? Kwa sababu ni maandiko imesema wa kuheshimiwa aheshimiwe. Kwa hivyo kuna watu wataondolewa kwenye viti, usije ukakasirika. Mimi nataka nimrudishe my fellow MC mchungaji Degwa Bull kwa sababu wakati wangu umeisha, kama vile kanisa ilivyonifahamisha niachie hapo. Sasa wewe songea uendelee na ibada hiyo. Asante. Horai Reverend James Rohirwega. No wadiga thina-ini ni tondu mathaa maitu ni mathirire. No ni ngwihoyaga na gitio muno overseer na kanitha mutongere tu ndeka icio ithano nigetha turikirire na ihenya na ni njito kurathimo. Appreciate Sir James, Reverend Sir James Rohirwega. Thank you so much Sir James. Na timu yo nene ya aini acio tukite ni undu wa gitio kia the son of this family mundu gwitwo Dr. Kariuki na ni muthuri twendete na tugatia muno. Ndenda gwika maundu meri na ihenya muno na ni ndona twina leaders aitu maundu meri na ihenya ni kwendaga to recognize one of the main organizers uria wina thiku ta igiri kana ithatu guku agehiza our organizer katakati ka aini aitu etagwo Joel Mushembe. Overseer na kanitha muthuri uyu niwe urutite wira uyu thiku ta ithatu. Joel ona kondo ndaroneka ni njui ni uri mwiru ukahaha umurikwo ni matawa. Horirai Joel Rohirwega ucio niwe organizer witu wira murona urutikite haha niwe ukoretwe coordinator witu. Thank you so much. Itaneta our chief nigetha turehere leaders aria twi nao ni kwenda na gitio kinene muno team ya Comfort ni kwendaga kuhe baba witu tribute na megwitikira magwika uguo kuhitukira Wawira the MD. Kwa hivyo Comfort and Together as one, karibieni hapa kwa haraka tafadhali, karibieni hapa kwa haraka. Wawira sababu walikuwa na presentation yao, tutapresent yako sisi wote sababu ya muda.
Nani alikuwa ameomba? Si niliambiwa presentation moja mkiwa wote. Tafadhali harakisheni ili tupatie baba yetu the last respect. Harakisheni ndio twende kwa viongozi. Sisi tumemaliza pande yetu.